Ije kan yang kelakuran tuh, ada sinten tepuk nelik. Yeh telah desnyakan sing ada yeh. Ije kan yang celemane itu ah. Kekasih. Oh, nih celemane nih. Yeh canggih telah juangan yeh lu. Beli sipuk kini barang kada sipuk apa-apa ada sih nong beli nu sipuk nih enak bonsai. Oh, bonsai ini kan be angon gaya nah. Nyanan bonsai ini petangnya ajak pulas nah. Tiba aja masalah itu. Nah, dedek, sudah dedek. Pak, tak beli ya, pun tenang. Oh, boleh gitu pak. Balik cahaya udah, cici, apa kalau? Ini pak ngejang kalau nak, semang ngajang ye, uling jam 6 ngajang ye. Ayo nak undangan lu, undangan lu, bahan ada uli. Awak undangan no. Tahu mana? Masuk aja ya. Betul nih sud. Ini ngejang kalau nih oke. Ini undangan. Udah jam 6 aja ya sud. Uling jam setengah 6 bin oke banget. Nah, nih, wah pak, siapa lu di ruang tunggu kita ngejang kalau lu nah. Oh di tuan dah. Wah, ditulisan tiang. Oke kan masalin lalu. Tuh ada wak. Dek. Cawet aja dek. Apa teh beli? Jauh kau dogenan. Awak ngalah cawat tertelu. Baunya belos. Dek. Bajunya celana nih dek. Kamu jalan kundangan nih. Ada nggak timpalnya dek? Apa sih main beli? Borang, bonyang orang belos. Tuh ada di luar lemari ini baju langsung celana. Tuh angon. Dek, aneh nih dek. Aneh misi gambar menceblang-ceblang nih, ada barang-barang nih. Aw tuh bangun. Si Manu langsung saya. Bekenap gaji tagih. Nah, dek. Aduh. Bekeren berdiri masih bekeren. Pak ulit tuh nih ngadiang. Wah, Pak. Mari nih, berjalan nih berkenaan. Oh, Pak. Bangun aja nih. Oh, koki bekeren nih. Melam. Apa cikan nang Wak? Besekan nih. Nih, jam sedikit ben. Dalam tusing, berangkat apa langsung. Besekan jadi dot. Apa sih sekarang nih, Aduh. Apa sih kangen nih sekarang? Si pelek yang baju cai. Pah, ujang pelek. Kurang sayang jauhin nih, baju termahal nih. Di lau aja cai dot. Melanggar lu baju nih. Baju apa? Ini kok enak kok. Ini kok. Tawa. Bisa kenapa ketagih nih orang baju langsung jaler? Apanya beda nih? Bulan jadi nggak enak nih. Ini model terbaru, jas terbaru nih khusus sangon kundangan kok nih. Langsung ke kedua nih pengaluh. Yang ngeles halo gitu. Ini coba jalan. Mimi di mari ingat. Tak dur lemari ini bisa ngejang daster pesanan kemarin. Kuantu dia namun aja kundangan. Kalau ada lu.